Karbaş temaşevan û guhdarên Özgürgün TV. Em îşev dîsa li bernameyên Bayên Bakur pêşberî temaşevan û guhdarên Özgürgün TV ne. Berê temaşevanên hêja hûn jî dizanin her şeva şemiyê saet 9 nîva da vê demê em tên pêşberên temaşevanên xwe û guhdarên xwe. Îşev jî em dîsa li pêşberên temaşevan û guhdarên xwe ne li mêvanekî din, mêvanekî ciwan, deng xweş. Niha stûdyo Özgürgün TV ew jî mêvanên bernameyên Bayê Bakurê ne. Em mêvanên xwe ji we bidin nasîn, hûn jî mêvanên me bi nêz de nas dikin. Lê dîsa em bidin nasîn Mesut Met hunermend, Mesut Met niha li stûdyo Özgürgün TV li ser mikrofonên Gün Radyoyê ne. Ez bêjim hûn xêr hatin. Gelek spas, merhaba jar. Merhaba serçava heval Mesut çaway başî. Gelek spas serçavneyşî başım. Bername jî ez bêjim ser xêrê be. Gelek spas hûn her hebin. Gelek spas. Em dikarin kurtasî te nas bikin bila guhdar û temaşevanên me jî te nas bikin. Belê. Yani piçekî klîşe pirs lê ez karim wisa xwe bidim nas kirin. Ez sala 1982 de li Amedê li navçe Farxînê hat me dinê. Her wiha du valakirina gunda de şewtanina gundê me de em koçberî Stenbolê bûn û van nêzîkî 25 sala jî ez Stenbolê jiyan dikim. Kurtasî ez karim wisa bidim nas kirin. Belê. Niha tu li Stenbolê dimînî wisa? Belê Stenbolê me û xebatê hunerê û yê muzîkê jî em binêbanê navenda şandan met de dedim meşandin. Belê. Belê. Tu car carna tên Amedê Farxînî yan jî? Belê ez têm yanî gelek têm û diçim. Bi rastî hesretekî bû dema ku em ji gund derketin û paş ve hatin hesretekî mezin bû ez heta 20 salî nikarim werim ji bela em bêjin sedemê siyasî lê du 20 salî de êdî me wê evkî şikand qedexetî belê ew qedexe ser me rabû em ji wê salî û pêv em tên û dişin yani gelek ji tên dişin. Belê. Ê baş e. û tu niha bi hunerên mijûl dibe? Belê. Belê. Em niha destpêkê bernameyê stranekî te guhdarî bikin. Piştre me axaftinên xwe berdewam bikin. Kîjan strand ji bo temaşevan û guhdarên me dibêjin? Niha ez bawerim temaşevan ber ekranên Özgürgün TV'yê li benda stranên wê jî. Belê. Em jî strana şevatarî ku ez bêjim klîba me duyemîn bû me kişand û xiste weşanê ev klîp ev stran gelek xwestek jî tên ji bo vê stranê û watedar jî bûyî mişî ji bo hemû em bêjin guhdarvanê me temaşevanên me û her wiha dayîkê şehîda û şehîda em stranê bêjin.
چاوی خوشین یاریه مرن شناگره دلی خوشین یاریه مرن شناگره بچاوی سری خویلی دورا خوی دیگره دیگره ناگره هوالی خوی نابینه دیگره ناگره هوالی خوی نابینه لولولو هوالولو جانو شیرین فرین تارو لولولو هوالولو جانو شیرین فرین تارو برید مرخاسه گیت بوی ایرو چتی چه حالو برید مرخاسه گیت بوی ایرو چتی چه حالو ساعتها خوش گلیک سپاس دکم بله هوال نسید تکیله تو هنری چه و دست بکر تگو ملس سیلوانی yani me farkine me koç kir em çûn İstanbul'ê bajarên mezin tu li vir jiyan kir bajarên cuda bû mezin bû û hûn jî farkînê goç yani ew kirib çûbû bar kiribû çûbû jiyana wan li vir çawa derbas bû û çawa têkiliyên te û hunerê hebû tu çawa dest bi hunerê kir yani jî tu li farkînê dest bi hunerê kiribû tu çûbûyî براسي الفرقين هم زاروك بندما كم دركتن يعني 8 سالي بندما قندما هات الشوطاندن yani küçüktayı işko efkar despet kepçeki küçüktayı yani havaleme embejin evça hoşgejme Mısır medbirin civata mazneme medbirin civata bestrana joana dugo küçüktayı despekir yani tabii bir şekilde ki embejin amatörü مدرسپیکر لیدم اکم کوچپری امبیجن متروپوله بون یعنی استانبوله بون جیان استانبوله گلک زور زحمت بو پیشه هر تشتی گنده تاعتیه شوتاندن مالا تاعتیه شوتاندن yani جبوی آبوریا خو دبارا مالی بکی کارک بیوسته gerek de bxabeti her vaha yani te tmutum yani te evkirin embejin daftan kirin ya jî perçikandin çünkü te Kurdî pêşe her tiştî o yani sanî notî birasî salêkin gelek dijwar bûn di metropola da gelek ciwanê Kurd heliyan jî bi vî rengî asîb nebûn her wiha entegrê jiyana embêjin metropola bûn di nava van zor û zehmetiya de jî medaliyekî de embêjin debara malbata xwe dikir aliyekî de jî işte çawa bêjim salê 19 salî de bûm min temûrekî ji xwe re kirî û min dest perwerda müzîkekê em bêjin profesyonel yani jiyana em bêjin müzîkê profesyonel wisa dest pê kir her wiha demekî biçûk bû yani dûku min dest perwerda müzîkê kir min komekê ava kir navê koma me koma avşîn bû vê carê salek 2 sal mewsa xebatê xwe berdewam kir em gelek çûn şaya em konsera lê kom bela bû cara duyemîn dîsa me hewldanek ew kir min koma duyemîn îja darxist ew jî koma med me ew çaxil darxist Mesut Met navê xwe ji belê jûrê digire yani di salê 2002 de 2003 de me koma med ava kir ew çax o mewsa destkarê müzîkê kir di gelek şayiyên em bêjin dervayî İstanbulê û nava İstanbulê de me cî girt konserê mezin de vê demê û her wiha du de jî meşameyê müzîkê û hunerê berdewam kir yani bi klîban bi berhemên wisa berdewam kir belê dema ku tu li farqînê koç kir bandorekî çi li ser te hebû mesela tu çûbûn li metropolên mezin li erdnîgariyên welatiyên xwe
لسر آخا خو تا کوچ کر تا چون Yani باندور چه هبو tişteki براستی تجيبو قالك جوانين كرد لباجارين دنيا دا اسيميلا بونا زمانين خو وندا كرنه لانها زمانين خو دا خفي تستراند بيجي böyle. يعني او باندور اسيميلاسيون سرته بر باندور تونه بو از باورم Yani yemin az şava bejim az merveki bishud bu jibelako malbataki velat Paris bu her vaha unzanın kaybetmendiye ki farkine şey herın kureji zamanı xo o çanda hoş bir nakin o zaman o çanda da Paris'in brasi malbataki velat Paris bu o embejin peşeng bu heremede jbe bu neşi yani zede ev ka pergale ya sistema asimilasyonu liserme zede ci negirt az bejim rasta gelek zor zahmeti hebun tabi demak em çun yani tiştek de go heri bandor serteheşteni çi bu çinim bu yani mes dama seri sbe me çavi kuvvetkir leşkera me dedit me leşkera çavi kuvvetkir me bicimse askeri yani leşkeri me çavi kuvvetkir tumutum dama gund bunne beled yani peşaku gund bir şey denici desecar hatın خانی شوتاندن خانی متنی شوتاندن مال ما امبیشن او تشتین زوستانه کو دپجین yani niskin nokin genimin hamin naviyer doksan gelek canım manzor uzak değil le mete eknet ger paşa gavne davet le tiştehri zede serum bandoriş az em cara ekemin ne çun İstanbul'a yani demek ki küçük ematın mekidi mehl el hayman batmani berçavemin ev demji dema unzan demek ki dijwar bu disa Hizbullah hebun berçave min de nava suke de yeki kuştan her vaha yani zede bandor sermeşti bu o demek ki kurteji şu an koçperi aydın nazil diye bu yani demek ki kin vuruyor mejiyan kar rasi demek ki koçperi vur bun ciraneme hami yok bun agriye bun em bejin patnose bun tutaqe bun jivan herema bun lej agriye serhade bun diçun pazar yani kare pazar edekerin seris be saat 5 de em bejin evka xo araba xo yani maşina xo bikardanin bi denge ve maşine demek o am kardani kontak ered xis az depekiyam jxaw şiyardum çünkü medgodi sa asker gertin doragund zaruktahi yani ev psiko em bejin deruniya zaruktahi liserte bu زیده سرم باندور هشت بو دمام چاوی قوت کر از الاوده کی جدامه لخانیه کی جدامه باجاره کی جدامه من هی اگت کر بین دستان سن نفس اکتستان براسی yani ev tiştekum gut ser deruniya zaruktahiya min لسر gelek zaroke kurd o embejin ki koçperi metropola bun gelek işte virangi wanjit yani zor zahmet bu le advejim az merbeki bsud bum şbela ko dayke kimini usabrumet bu o baba kimini usabrumet bu ko tumutum çandame o zamaneme me ve çandame mazinkir mele perbaşa em strane kedin işte garibekin ki jan stran em sohbet şi dikin le gele me prani stran ha az barım dixwazin gogari stran strane ki Türkiye bejin strane ki brasiyaj gelek hazkim o haskeri jide bejim iro damako em hatın stüdyoya gün TV me evkeki nuçeki vaka pirozahi gişte goyeme gotin Ahmet Sure Ahmet o bahçe hevsele kete mirata cihan yani UNESCO evker bir yerde o kabul kir az ve seride dvejim hamu gele Ahmet piroz kim hamu gele Kurd Kurdistan piroz kim ve amstrana ki Türkiye hem diyari Ahmediye evker aksın seni sularıma bıraksın
Diyarbakır adını bir fırtınaya bağırsın. Güneş doğsun gözlerinde, bir ülke uyansın. Gün ışısın düşlerimde, bir dünya kurulsun. Yağmurum ol, rüzgarım ol, bir bulut ol gel bana. Dağlarımda kardelen ol, aşk olsun aşk sana. Yağmurum ol, rüzgarım ol, bir bulut ol gel bana. Dağlarımda kardelen ol, aşk olsun aşk sana. Mecnun olsam Kerbela'da, Leyla'ya türkü yaksam. Yakup gibi Kenan ilde, Yusuf'u çölde bulsam. Semerkant'a sorsam seni, Hayyam'a şarap olsam. Sevdalansam bir limanda, aşklara demir atsam. Yağmurum ol, rüzgarım ol, bir bulut ol gel bana. Dağlarımda kardelen ol, aşk olsun aşk sana. Yağmurum ol, rüzgarım ol, bir bulut ol gel bana. Dağlarımda kardelen ol, aşk olsun aşk sana. Aşk olsun aşk sana. Gelek spas. Stranji jibo surên Amedê Belê te got me diyarê gelên Amedê û nah ê ku li me guhdarî dikin temaşe dikin em diyarî wergişe bikin. Belê niha albûmekî te heye nasıl? Ew albûm çawa tu dest pê kir? Yani gelek me zor û zehmetî kişan tabi du wî de me dest pê kir. Lê pêşiya berhemê yani pêşiya albûmê min dehev klîp kişan, yani yek bi navê Gulam Mêrdînê me danî serweşanê, o yek jî ya duyemîn Şeva Tarî bû. Di du klîba de bi rastî êdî pêwîstiyek hebû, yani bi berhemê wekî gunzanin, yani di ana divan dema de em bêjin yani berhem çêkirin gelek zor û zahmet e, her wiha belavkirina wî û firotana wî jî gelek zahmet e. Ji vê binê jî bi rastî hunermend wisa germ nêzî berhem derxistinê nabin. Lê pêwîstiyek hebû pêşiya hengê berhemeka minî ez bêjim demo, yani brengê demo amatör hebû ji pênc strana pêk tate ew jî. Lê pêwîstiyekî mezin me dît, me dest berhemê kir, ji xwe repertuara min ji berê ve amade bû. O me berhemekî bi neh strana me çêkir. Li Türkiye ji kom müzik ederket, Avrupa jî mîr müzik ederket. Her wiha anam amadekariyê berhema duyemîn dikin. Yani inşallah me demek nêz de wî jî bigîjinin guhdaran û temaşevan. İnşallah ser xêrê be. Gelek spas. Berhema tutuyan. Belê te got albûm derxistin çawa zor e, firotina wî jî zor be. Belê rast e. Mesela demên berê kaset hebû.
بله ج تایی پیدا اون گوداری کر تکنولوژیا و خاص نفره بو بلاو نببو هر کس دماکو دخواست استرانا گودار بکن قصيتي كي دقرن ودبن مالي دا قدرت كن آنها مثلا بر تكنولوجي بر فرهوي بلاو بي نها ستراني كو تدبيجي آنها سر انترنتي سر مثلا يوتيوبي تين قدر كرن تين داخستن ازبارم اوي وان بر جسر وان توني نوسا باندوريكي وان جي آلين ألبومي دا يعني از وی بجم انا لأوروبا مثلا دمادشن ام گله کنسر داوکا جوینه ما یوسای شد من ویرانگی شد من هفدیتنه ما یا جینی قشما شد من لأوروبا سمکی هاتي رونشتاندن اللي ام بجن ته هر بطلانگه کی يعني الاوتيل کی جيب دماغ سترانه کی دوره وشاندن او ام جرجن تليف مافيوي سترانه مثلا رادزينن اشترى ليلفر نتشتك سنة ما جبلك أو أمبيجن سوسيال ميديا أمبيجن إنترنت بلا دركتي هولي براسيدي فروتنا برهم يشتنا شو مش برهم تشتكي أمبيجن عالية أبوري ده أو كمتنا يعني أمبيجن هني هيفيا كي يكون جي پره بگرن یا جي عالية أبوري وتشتكي بگرن هيفيا كي يوصلنا دمام تكفن برهم تماما أم جبوي کو ام بجن او سترانه خو او برهمه خو درخن هوله پیشکشی گل بکن براسی tam jidverde perskerek derte yani em berhem derdikhin pereki mazın derte o berhem hatta em bejin aşamaya stüdyoya o aranje hatta ko te işte firmaya ki derxi te yani gelek aşamada derbas bir o pereki zede dişe le mesela em pereki je nagirin جوی بونی جمع نکردن برهم کی نو یا جی اوکی کی نو با آفرینن دور دژی چت که دوره یعنی اگر تناسکری بی اگر حسکریت هبن یا جمع بجن دوست و حوالین موزیک جیه کش هنری حز کن هز کی بدن ته وکا سپانسور کی هز کی بدن ته تقریب کی برهم یا جی قلیبه کی بشینه جی آلبوم درخی دور ده روشا ام بجن هنری براسی روشه کی کو مرو جره کار بگیری شكل وصا نباشه بله اونجا يعني جبو مثلا برو وانشتانا كنت بيجن تاني سترانين ما و بلا زمانين ما چاندين ما هوندا نبن ونجي سترانا دبيجن و دنگ وقت جيجن قال اگر يعني بيوسيه كيما يوصا هنا يجي فكره كيما يوصا هنا بصاله ناز نجبو يختن دبيجن بصدان هنرمندي كرد هنا ام بيجن جوانين gelek heja onu derten gelek işte başta afrin hene o seknavan yani diyare li Kore de sekinen jbu iç sekinen jbu içi ve hüner ediken yani burası diyare yani em metropol ki gelek mazın dijin yani edinem ne bejin metropol megapol em bejin yani neziki 25 milyon nüfusevi heye burası İstanbul yani nefermi bejer le بشكل كيوسا هي او يعني gelek اوجي هنا از بيجم درفتشي هنا د عاليه هلادن د دما كتب خاصه تشتيدن بكي ياجي توري بخوازي خود تخ روجا ويت كاري gelek تشتاب كي از كارم ميناكي كي نشان بدم من جيه gidin جي قلت به حوال كينيا بون دما كوز هي دمي سال پیشی و مدرس هنری کرد و tabii ما ترکیش دوگوت yani Türk halk müziği dvejin ya me be evke dest bekir be benge dest müzik ekir jbela ko ciyogam çün perverde bibinin brasi ciye kurdat ne bun yani saziye kurdat ne bun çe bun ev kursen embejin taybet bun ev ciddesi havale mey alavi de bun ovan kardani şu bunu jime bengaha mey müziği Türk halk müziği me dest bekir İşte dua demede gelek televizyona mesela az ana naviyon nedim yani karım bedin yani burası sazede evgnine em bejin şöyle ya şarbe gire uçak برنامه çetkir hatta beyaz şov hatta zagayıcı gazi mekirin eğer kum em bu xasname em var droje ve darunin yani işteki din bikin mekarbu yani ev derfet şey bun le sekname diyar bu em vikari bu içitken bu ikitken diyar bu burası jwe bunu jimgo yani az gelek bsudum ku malba taki usaheja brumet o walat Paris'e o civaka tumutum yani kat qutne bu
tu buara من ماشيام جابوني شيء از gelek suhudum yani az karmı beş. Demek ku te dest bi hunerê kir jaliyên malbatî de çawa hat dîtin? Yani evya tiştekî ew ke balkêşe birasî dema min mibdizî dest pê kir ji xwe. Yani ez wî jî bêjim yani malbatan ne malbatekî wisa em bêjin tutucî bû ew bû lê ji bela derfetên aborî kêm bûn ez hem dixebitîm hem jî di aliyekî din de ez divardiya dixebitîm ji bo ku ez perwerda xwe muzîkê jî bikirim û debara malê jî bikim. Belê debara malê jî bikim. Tembûr mesela min kirî bû ev tembûra destê min de min nêzîkî 5-6 meh ji bavê xwe dizî veşart yani çünkü ew bû yani em dixebitîn me dikirî me her tişî debara malê jî dikir lê dîsa jî me digo belkî tişkî bêje yani çünkü civaka me û çanda me wisa hebû en dawî de dema ku bihîst ku min dest pê kiriye ez dişim şahiya jî çim konsera jî ji min re got law got yani dema di sûkê de dimeşî destê te êdî hunermenda dikeve hew qezafin dev jî karî ber de ji xwe re karekî din bike tabii zaroktayî ve dilê min de heye yani ew tişt o carayeke min demoyekî stranek çêkir dema şehîd delîla çû ser dilovaniya xwe min ji bo wê stranek çêkir bû stûdyoya de wisa me bi rengekî amatör çêkir bû min got baba ez dixwazim tiştekî godarî te bikim min xiste gohî wî ew stranê dema godar kir stêrek şavî hatin xwarê û got min heqiyekî mezin kiriye li te heta îro ku ez bûme bertek ji te re min karbû hêz bidana te min karbû tiştekî din jî bikirina birasî lê dayika min tu tund piştin bû yani ez wî bêjim. Belê ji xwe dayik pişt te bû se yekê dinê nikare tiştekî bike. Dayika min xweşika min evan tim piştin bûn û digotin berdewam bike. Belê baş. Stranekê din em bêjin guhdarî bikin. Em stranekî bi hevdûra nebêjin? Em ê bêjin kîjan stran bêjin. Em hevdûra heylê dînê bêjin. Heylê dînê? Belê. Em ê bêjin. Heyle dinemnet goçya belinde sen abine hem sen abinim Heyle dinemnet gogul sor bu ne znaqetine hem znaqetine Wezil serçavên te reş û belek tücar dila nahebineyim nahebineyim Ez serçavê te reş û belek tücar dila nahewîne hem nahewînim Heyle dinim gotuwa teri lewan teri lewan teri
Keleş kurban minit gotu perindi perbedevi perbedevi egerin kariya kılmını tebikin deştu zozan çavu bani çavu bani ساعات خوش gelek spas اجي gelek spas dikim Burası dengeki gelek cüda serte است پیروز kim gelek spas dikim او denge mera yani denge zılamaya o tip geleki serkefti ji terket است پیروز اجي gelek spas dikim تجي her hebi بله بپر آخافتن جی کر مستران جی گودار کر لی از تشتكو merak dikim mesela hünermend pir farkini mesela derdikevin tüj farkini mesela wek şiar farkini Cevat Mervani gelek hünermendê nû jî hene niha hêdî derdikevin mesela bandora hünermendên yên berê di ser te hebû kîjan hünermend bandora wan di ser te hebû yani ye herimi kan bejin rasi rahmeti şiar farkini bandora ki mazın serim kiriye eskar mi bejim jibela ku havale bavem buji ve her vaha yani sekneki bir hebu hemberi pergale hemberi sistemi ve ki bunduzalın dama evkede darbede Kurdi te qadaxa kirin her dama ku Kurdi qadaxa bu ew hunerên Kurdî kiribû beri او مثلا دبجه حتی که کردی آزاد نبه از دو هنری بردم و براسی کاری هنری جناکه کاری موزیک جناکه گله کسی دوی دمده که دگوتنجی مثلا ورگراندن ترکی یا جسترانی کردی ورگراندن ترکی یه شعر فرقی نی نه نه شعر فرقی یعنی هنرمندی که بیره دوی دمه ام بیجن هرما فرقی نی و هرما آمده بناو دنگ بنویجی براسي وانا بتركي بردوام كر لي شعر فرقيني مثلا سكنكي تون دانشاندان جو حتى كو كردي ني رزگار كرن ياجي آزاد رنگي آزاد ام ناخفن از اكناكم دس هنريجي ناكم از دبش هنريجي بردم مثلا اول سرم زيده باندورش بولي tabi disa ام شهرمان ما ندوره آرامتي جرام براسي زیده باندورا کی اویجی سرمن هشتو yani her vaha damam helbeste seyda ciger خوین دوخان ام بیجن و فقیه تیرا دوخان gelek bin bandora wan da jitma le ام بیجن ye sale noti mesela tüm ez bejim yani dama ve persejmetken mesela Koma Ahmet evgeki mazın sermeşti bu edemedi. Bandoraki mazın işte o az gohtarvana ki gelek şey az bejim evkum yani fanatik bu. Yani ev piçeki tarzı müzikal mesela gişle müzikal meji az bejim. Eri brasi farkın ciyeki cüda gelek hünermende em bejim navudan işler ketine. Le yani herkes az bejim yeku kare müzik etke ji rengi kivi gerek hebed müzikede tarzı kivi hebe gerek müzikede jibela ku taklit tane em bejin evpeyveki yani peşiye taklit tane ev kesepte taklit kirin mazındike jibela ku yani tbuxazi tbeji az hünermendim bence az kare hüner edikim gerek ite tarzı kite hebe sekne kite hebe yani gerek bu xuba afrini اسكارم يبش ولنها تجو دمك وعمل جند بون قال لك مثلا هذا هو جرين تجي هبون بهفرة تجي دتشي مثلا سترانان دقوتن دعوة داون وجي شاهي وانا داون هاتن جمهب نها مثلا تأو هفالان يكون ها بهنري مجرد بان هي ينتني ينبري هفالنتين بري يعني لقون يعني تكليته وانا بهي لقون تشتكي وصلتنا ابو ليه بيجن الاسطنبولي درفت ما يرنجي شيبون دنابا جواكا دنابا سازيه مدن بيجن بشكل كي رخصتن كري حوالي ما قالك ابون
yani gelek hene yek wan beşin yani pergal radmeşin jehne le gelek şu an jî ez karim bejim şehit ketin brasi yani dema ez van tişa dağıfım jez gelek xemgin dibe jibela ku demal dora xudrenim ez yekî jî nabînim yani hem karê müzik edecî hem kesayetî jî kesi gelek gram habun Evji eşeki mezene. Eşeki mezene ez karim bibînim zaman. Beli. Ben ha straneki ez bibêjim desturata hebe. Kerem ki. Ez straneki dimilki ez bibêjim. Strana hunermend nemir. Rençber aziz stranên biraw. Em jî diyarê temaşevan û guhdarên xwe bikin. Te qala ehval û hogirên xwe kir. Em jî vê stranê bibêjin. Bravo, 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 bravo. Zerre ciger mütür halya, bravo, bravo. زرو جگر متر حلیا براي تقما هترا حلال بي براو براو çiçeği koy şeref din bravo bravo والله من يزونو ازوني تخوار كنجابين براو براو زارو جيجر متر حلياو براو وصار يودار وبالكردا براو براو حلاك راديون خوار مرقبا براو براو والله مجاد زونا برم كشياو براو براوي زارو جيجر متر حليا براو سعادة باش gelek spas مجي بستراني دياري قهدارين gün radyo kır ekun ha je havalu hogrin xwawinda kiribû ji bava birayên xwawinda kiribû me ji diyarî wana kir belê ger derfete me stranekê ji te guhdarî bikin kîjan tu dibêjî strana ez bêjim berhema me nû devê cî bigire navê berhemê jî ji vê stranê tê strana hogir serbirê min şehîd hogir Mervanî ku xweşka min çêgiriye hêvî Amed divê berhemê de jî bigire û navê berhemê jî vê hogir bi em vê stranê diyariyê hemî dîsa şehîda û heval hogirê xwe bikin em bêjin. Belê kerem ki.
çeni aman elin avizin ara Ser çi avara ben da hevala Kulili kena çeli aman elin avizin ara Ser çi avara ben da hevala O giri day kamen iro beden barki Birine keser bilin diliminde bekir O giri day kamen iro beden barkir Birine keser bilin diliminde bekir Diliminde bekir Heza çeni ya eli gerin ave Sitrana minuteş khaza diye Heza çeni ya eli gerin ave Sitrana minute denge şervanaye O giri day kamen o khirbeşi tere Velatim khemili bevina tere O giri day kamen o khirbeşi tere Velatim khemili bevina tere O giriday kamen o khirbeşi tere Velatim khemili bevina tere O giriday kamen o khirbeşi tere Velatim khemili bevina tere O giriday kamen o khirbeşi tere Velatim khemili bevina tere Bevina tere ساعت خوش Gelek spas ام گلک سپاس کم ناور کی کورت هیه پشتی ناور ام دیسا بردوام کن بری تماشاوان و گهدارین هیجان ها ناور کی کورت هیه پشتی ناور ام دیسا پیش بری وانه